Yes, ibihe byiza rwose kuri mwe mwese tubona hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Muri aya makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki 16 Kamena 2026 tugiye kwibanda ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ibintu byacitse bavandimwe. Turebera hamwe ari kuvugwa mu karere k'Ibiyaga Bigari, birumvikana ni muri Politike ndetse na Dipolomasi muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Turahera ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yongeye gufata uduce tw'ingenzi bakakanya FARDC yabona. Reka nze babwira ibintu bigiye kuba kakanya. FDLR, FDNB, Wazalendo, FARDC n'abacancuro bongeye gutesekera ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Ndaje babwira gace kari kuvugwamo inkuru y'uko mu by'ukuri kabaye tombe bijyanye n'uburyo M23 yakoze operation Karabutaka, operation yaburi wizina yakozwe n'abarwanyi ba M23 barangajwe imbere na Sultani Makenga. Bivuga ko rwose ni agace bafashe gafungura amayira yerekeza mu bindi byerekezo bishaka kuza guhindura ishusho y'urugamba. Muri aya makuru gatanu kuri gatanu munyemerere tuze kwibanda cyane ku makuru uko byifashe muri Kivu y'Amajyepfo ku muhanda Bukavu Uvira, nyuma yuko ku munsi wo kwa gatanu w'icyumweru gishize hafunguwe umuhanda uva Bukavu werekeza Uvira. Byifashe bite? Uruhande rwa FARDC igenzura bimeze bite? Uruhande M23 igenzura bimeze bite? Ese ntihakiri impungenge ku baturage batuye muri biriya bice? Reka tuze nabyo tubikomozeho muri aya makuru. Turagaruka muri teritwari ya Masisi, aha ni muri no Kivu, bikomeje kudogera ariko kandi hari aho ituze risa n'iryagarutse. Turabanza barikane babwire abagira kuri batatu bamaze gupfa, abandi batanu bakomeretse bikomeye. Ni bitangazwa n'icyo makuru cyandikira ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, bivuga ko mu by'ukuri aba bantu bakomerekeye mu bitero hagati ya M23 na FARDC ahitwa ni Imushali. Ndababwira uko byaje kugenda. Hanyuma rero turakomoza ko ari guturuka ahitwa Biliko. Iyi Biliko ngiri gusigara umara masa cyangwa se iri gusigara mu busa nyuma y'urwano hagati y'impande zombi zihanganye M23 ndetse na Wazalendo. Ndaje mabwira uko byifashe kufata 16 kugeza na maginga ya rurakomeje gukinga babiri muri groupement ya Walowa Rwanda. Hanyuma turarebera hamwe AFC M23 ikomeje gushimangira ingabo cyangwa se gushimangira intsinzi n'icyerekezo gishya. Ibimenyetso by'uko leta y'Kivu ishaka kuza kuvugwaho cyangwa se gukorwaho cyangwa se kwanzurwa bikomeje kugenda byiyongera. Muze kumbwira inyeshyamba zihemba abasirikare imishahara iri fixe izwi. Muze kumbwira inyeshyamba zifite ubuso bungana kuriya. Muze kumbwira inyeshyamba zigenzura ibice bingana kuriya kandi zikabirindira umutekano rwose mu buryo navuga ko nta makemwa. Umunyarwanda uvuga neza ati nta makemwa, no kwaho ntacyo kugaya gihari. Muze kumbwira inyeshyamba zikora ibikorwa nk'ibi nk'ibya leta ishyira imbere urukundo rw'abaturage n'ubumwe, hanyuma igahundagaza abaturage serivisi nziza ndetse bigasa naho rwose icyo nakwita kwegereza ubuyobozi abaturage aricyo gishyizwe imbere. Muri buki impinduka zakozwe muri M23 ejo bundi hashyirwaho abayobozi, ababurugumestiri, abameya ndetse no mu nzego zigiye zitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Twabibabwiyeho aka kanya noneho abasirikare nabo batangiye kurebwaho. Wumve ko n'uwipetirito ejo twabwiye ko hari amakuru avuga ko abasirikare ba M23 batangiye kujya bahembwa. Ego iyi nkuru yo ni confirmed, abasirikare ba M23 batangiye kujya bahembwa ndetse n'amafaranga umuto azajya ahembwa. Twayabenya ahangaha ndaje mbabwira gatanu ku kandi. Ahangaha benshi bakibaza batese muri Tshisekedi ake ntigashobotse. M23 mu bizaga icyuya n'abarwanyi badahembwa n'iritoboye kagiye kumubaho niko ndibu bibabwire muri uburyo. Hanyuma ibirindiro bya Wazalendo byagabweho ibitero byo mu kirere, bivuga ko ari ibya drone za M23 hariya Ikinyumba na Luibo. Aka kanya amakuru aturukayo arakomeye cyane, ni amakuru y'agahinda cyane kuri Wazalendo na FDLR fatanyije na FARDC, bivuga ko bakozwemo mu buryo budasanzwe. Ibirometero 10 gusa ibyo byagabwagamo ibyo bitero ngo Wazalendo zatesetse. Ndababwira imibare yabaguye muri ibyo bitero M23 yabagabyeho. Hanyuma ndababwira ko mu by'ukuri bantu mwambazaga ibijyanye n'uduce tugera ku 8 ngo FARDC yambuye M23 mu marembo y'umujyi wa Rubaya. Aya makuru ntabwo rwose nanabwiye ko makuru yatambutse, nanabwiye ko nzakubwira ukuri guhari. Ni munyemerere rero no kuri inshuro mu by'ukuri abari bwo mbikora kubera ko namenye amakuru acukumbuye kuri utu duce bivuga ko FARDC yabagize gute yarambuye M23, ariko ukuri guhari niko mugiye kumva hangaha.
muri axe za Rubaya ejo muri gisirikare cya Kongo cya advancinga ku bice byo muri groupement ya Mufunyikibabi bavugaga ko ngo hari ibice ngo mu by'ukuri ngo barwanyemo ngo n'ingabo z'Ubufaransa. Hari amakuru avugaga ko izo ngabo z'Ubufaransa ngo zarwanaga ku ruhande rwa AFC M23. Mutese bwana Fagika yinamura ko n'ukuri na makuru y'ukuri nanjye nayo babwiye ntyo nabwira nti nta gihamya mfite. Ubufaransa rero bwakomoje kuri izi ngabo bivugwa ko bwari bufite mu burasirazuba bwa Kongo. Reka nsimbabwire gatanu ku kandi ubwo mu by'ukuri musabwe kubana natwe muri aya makuru kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Yes, ngayo nguko rero reka mbabwire yuko tuza kurebera hamwe biravugwa neza ko mu Rugezi naho nahitwa Ruhinamavi coalition ndetse ubwo birumvikana ni FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bonye kugaba ibitero bihitana abaturage. Ndabibabwira gatanu ku kandi Urwanda na Afrika y'Epfo bigiye guhurira mu biganiro byo kuzahura umubano birakorwa bitereka nze mbabwireho mfite inkuru mu buryo bwuzuye. Hanyuma mbabwire ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo yari hariya muri Togo n'uruzinduko rugamije iki ndabibabwira gatanu kuri gatanu. Hanyuma muri Uganda M23 irarikoze birakomeye mu by'ukuri izina M23 rirarikoze mu gihugu cya Uganda. Aka kanya General Muhozi Ken Rugaba na General Gashumba ibyabo byakomeje kugenda bigarukaho cyane nyuma y'ibyatangajwe n'uyu mu generali uri mu ishyaka rimwe na General Muhozi. Reka nze mabwira aho bigeze hanyuma ndababwira ko muri aya makuru Israeli yafatiye ingamba zikomeye abaturage barimo n'abo Rwanda. Mutese bigenze bite ndabibabwira gatanu kuri gatanu. Muri Amerika aka kanya haravuga inkuru yuko Amerika ngo na Irani ngo byageze ku masezerano y'amahoro. Nibaza imisi bitangazwa ariko Irani kabihakana ivuga ko mu by'ukuri nta kiragerwaho. Reka nze mbabwire mbahunze yobera mbabwire byinshi kuri aya makuru. Hanyuma birumvikana icyo musabwa no kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma. Yukanzo hasa ni subscribe kuri Ibako Media TV bawiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe badahwema rwose kunguka byinshi kumenya birumvikana. Hanyuma ariko yukanze like tumana ko bikunda ugatanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose rero ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanokewe. Hari n'akantu gato nifuza ko nababwira buriya biba byiza abantu babaye inshuti bakaba nk'umuryango. Niyo mpamvu ubundi nyuma yo gutanga comment byaba byiza ko nimero hari nimero mwajya muhamagara byadufasha iki. Hari abantu bafite inyunganizi batanga cyangwa se icyo nakwita ibitekerezo mu buryo bwimbitse. Ubwo bati noneho hari byinshi zi ku nkuru zavuzwe, noneho reka mu by'ukuri mpamagare mbaganirize. Muhawe ikaze rero birumvikana abatanga ubusesenguzi n'inyunganizi birumvikana muhawe ikaze mutuvugishe kuri nimero 0784832107. Yego, hanyuma birumvikana ko mwanaduhamagara kuri call ndetse mukanatwarikira kuri WhatsApp. Yes, hanyuma rero ni munyemerere twanzike mpera muri Kivu y'Amajyepfo ku makuru mwahoze mumbaza mutese koko Sukoyi yaba yongeye guhanurwa na M23. Aya ni amakuru ari kuvugwa ariko nje ntarabonera gihamya. Nanjye nanyarukiye kuri X yahoze ari Twitter nyabona ntyo ariko mbura gihamya cyangwa se igihamya cy'uko aya makuru ari ukuri. Ariko nanone bijyanye n'uburyo mubimbajije murumva ko ntago ari inkuru nakize mu makuru avunagwe cyangwa se mu ngingo z'ingenzi ntago nayagarutseho. Nuko ari amakuru mu by'ukuri ntarabonera gihamya bijyanye no kuba mu by'ukuri ari amakuru anaremereye cyane. Ngira ngo ariko kandi mwanatangiye mureba ku mashusho hari video ya drone y'indege ya gisirikare bigaragara ko mu by'ukuri ni mu kirere cyo mu burasirazuba bwa Kongo mu gace bitagaragajwe neza ariko iyi ntago ari Sukoyi. Ngira ngo mwabibonye neza ntago ari Sukoyi 25 gusa. Hari ifoto yagaragajwe nanone igaragaza uburyo igisirikare cyako iyi ndege y'igisirikare cya Kongo ya Sukoyi 25 zimwe mu ndege kabuhariwe zaguzwe ngo zifashishwe mu guhangana na M23 by'umwihariko mu bitero byo mu kirere zaguzwe mu gihugu cy'u Burusiya. Izi Sukoyi 25 Frogfoot zakomeje kugenda ziraswa cyane na M23 kuko zaguzwa ari nyinshi, hakaba hasigaye zigera kuri 2 cyangwa se n'ubu ngubu hashobora kuba hasigaye imwe I guess, kuko nyinshi zaraswe muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice nka Goma bitarafatwa, ibice nka Bukavu ibice nka Sake bitarafatwa. Ariko ni indege mu by'ukuri yagiye irikoroza cyane. Hari n'iyarasiwe hariya ahitwa kuri Pole ya Kalundu ni muri Uvira ku ruhande rwa Lake Tanganyika, ariko bikavugwa ko yarashwe nyuma yuko yari yakomeje kugenda irasa kuri M23 muri ibyo bice.
hanyuma ariko iyi yo biragaragara ko ngo ni indege ya Sukhoi ya FARDC herutse ngo kurasa mu Minembwe ngo mu by'ukuri ngo yaje kurohama, ntabwo hatangajwe uburyo yaje kurohama, ariko ngo iza no kurohorwa muri iki kiyaga cya Tanganyika ni hafi y'inkombe, ngo ndetse ngo yarohamuwe yarangiritse mu buryo bukomeye, ni hafi y'inkombe yahariye ku kiyaga cya Tanganyika. Ubwo rero iyi ndege mwabonye icaracara hejuru y'aya mazi bigaragara ko ni indege yarije kurohamura n'ubundi iyi Sukhoi. Ndi gukurikirana iby'aya makuru, ubwo ndaza ko yabageze mu makuru yacu ari imbere. Gusa icyo nababwira nuko hari indege koko bigaragara ko yakuwe mu mazi yajandamye muri hariya muri Lake Tanganyika, bisa nkaho rwose ari indege yari imaze iminsi ikoroza cyane mu by'ukuri igaba ibitero ku baturage bo mu Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Yes, ubwo rero reka mu by'ukuri mpite noneho ninjira muri iyi nkuru ivuga ku ntsinzi ya M23. Bigaragara ko M23 yanditse amateka ku mirongo y'urugamba, twinjira twihuta cyane. Biragaragara ko ni AFC M23 ngo yamaze gufata gace kitwa Bitale, na gace kitwa Bitale gakomeye cyane muri teritwari ya Karere, ngo ni nyuma y'iminsi ibiri barwana amasaha menshi y'urugamba, amanywa n'ijoro barwana iminsi igera kuri 2 barasana. Bitale ni agace k'ingenzi muri Kivu y'Epfo ko muri teritwari ya Karere, kafashwe n'abarwanyi ba M23 mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rwose kwa mbere, ngo abarwanyi bari bamaze kugateramo kugashingamo ibirindiro. Ni tariki 15 Kamena, nyuma y'iminsi 2 y'umuriro nakwita y'urugamba rukomeye bari bahanganyemo ingabo za leta ya Congo FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo mu bice bya Bitale bahanganye na M23 mu buryo bukomeye, birangira M23 igafashe. Aka gace rero kakaba gafite akamaro gakomeye, kari ku muhanda wa Chivanga Bulambika werekeza Hombo, ni hafi ya Parike Nationale ya Kahuzi Biega cyangwa se Parke Nationale de Kahuzi Biega. Mbere y'imirwano rero karimo kagenzurwa n'ingabo za leta ndetse na Wazalendo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zaho ngaho aravuga ko FARDC na Wazalendo ngo zasubiye inyuma berekeza ibulambika nyuma yo gutakaza Bitare. Kugeza ubu ni umubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse n'ibyangiritse nturamenyekana, ariko ngo ni imirwano yasize abasirikare ku mpande zombi bahatakarije ubuzima. Ifatwa rya Bitare ryateje ihungabana rikomeye mu gisirikare cya Kongo, ritera ihunga rikomeye ku baturage ngo kubera impungenge z'umutekano. Abaturage benshi bahunze berekeza mu duce dutandukanye, ibintu bikomeje kongera ikibazo cy'ubutabazi n'ubuzima bubi bwari busanzwe muri icyo gice cya Sud Kivu. Iri terambere rishya cyangwa se gufata agace kwa M23 ngo ubwo ni iterambere, ngo biragaragaza ko umutekano ukomeje kuba muke mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire ndetse n'amashyamba ya Karere, aho imirwano ikomeje gushyira abaturage mu kaga, harimo kwimurwa ku gahato no kubaho mu buzima bugoye. Kuri ubu amaso menshi areba uko ibintu bigenda ku mirongo y'urugamba, cyane cyane kuri uyu murongo wa Bulambika Hombo, aho bishoboka ko imirwano ishobora kuza gufata irindi range ikagera n'aha Hombo, kubera ko n'agace k'ingenzi gashobora guhuza ibice byo muri teritwari ya Karere ndetse na teritwari ya Warikare. Bikaba bisa nkaho rwose M23 ishobora kuza gufungura amayira, kuko iyi Hombo ifatwa nka junction yakorekeza Warikare. Hari n'ibindi bice yagufasha kugeramo kerekeza Kisangani, ndetse ariko ugakomeza no kurinda ibice ufite muri teritwari ya Karere. Ni Karere imaze iminsi ivugwamo icyo nakwita operation mu buryo butuje yagiye akorwa. Rwose turaza kugerageza no kwiyambaza bamwe mu bakurikiranira hafi by'uru rugamba baze kutubwira uburyo operation yagiye akorwa uko bwije nuko bukeye, ndetse ntibivugwa cyane, ahubwo akavugwa wenda amakuru y'imirwano yakomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Yes, reka tuva aho ngaho. Ubwo rero Bitare yafashwe na M23, nubwo mbora ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo hari abanyamakuru bo ku ruhande rwa guverinoma batangaza ko bitaraba official, ariko biragaragara ko amasoko menshi arashimangira ko M23 yamaze gufata agace ka Bitare, na gace kari hafi y'ibice by'ingenzi cyane ku muhanda Route Nationale nimero 3 ni nanone ku muhanda Chivanga Bulambika Hombo, ni hafi ya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega. Yes, hanyuma ngo Wazalendo ariko bahatakarije ubuzima mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru abigaragaza. Reka tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru,
ariko reka mpere ku nkuru itangazwa n'Ubufaransa. Hari amakuru yavugaga ko hari abasirikare b'Ubufaransa bamaze iminsi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse mu bice bya Rubaya. Ni amakuru yatangajwe n'abakorane rwa guverinoma Kinshasa. Aya makuru rero yaje mu by'ukuri hari ibyari byatangajwe na coalition bivuga ko ngo mu ngabo bahanganye nazo zarindaga ko Rubaya ifatwa, ubwo bahanganaga na M23 ngo M23 yari ifite umusada. Birumvikana ntibahwema kuvuga ko yari ifite umusada w'ingabo z'u Rwanda, ariko bashyizeho agashingura cumba bavuga ko M23 yarwanye iri kumwe na ifite ubufasha mu ngo bw'ingabo z'Ubufaransa. Muze kumbwira uko ibyo bintu bimeze. Noneho ibi wenda ntago ari byo nje ngo tugarukeho, ubwo nakanyuzemo. Ariko reka mabwire ko ambasade y'Ubufaransa muri Republika Demokarasi ya Kongo yaje hakana amakuru yavugaga ko hari abasirikare b'Abafaransa bari mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu duce twa Rubaya, Fizi ndetse na Mikenge. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X kuri wa mbere tariki 15 Kamena, ambasade y'Ubufaransa yavuze ko nta ngabo z'Abafaransa zoherejwe muri utwo duce cyangwa ahandi hose mu burasirazuba bwa Kongo, kandi kayo makuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga akaba ari ibinyoma. Ambasade yagize iti gukomeza gusakaza ayo mafoto n'izo nkuru inshuro nyinshi ntibituma zirushaho kuba ukuri cyangwa kwizerwa. Nkuko ambasade yakomeje bisobanura, umwanya Ubufaransa buhagazeho ku kibazo cya Kongo ntiwahindutse kandi waratangajwe ku buryo busobanutse. Paris ishimangira ko ishyigikiye ubusugire bwa Republika Demokarasi ya Kongo, kurinda imbibi n'ubwigenge bw'iki gihugu, nabyo irabitangaza ko mu by'ukuri ishyigikiye ko byakorwa. Gusa ngo ivanwaho ry'ingabo z'u Rwanda zivugwa ko ziri ku butaka bwa Kongo, Paris ngirashimangira ko bikwiye. Hanyuma ambasade y'Ubufaransa ikavuga ko kandi uwo mwanzuro umaze gutangazwa inshuro nyinshi n'abayobozi b'Ubufaransa ku birego bimwe bijyanye na politike y'imbere muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ambasade y'Ubufaransa yanenze abantu bavuga ibintu ngo itavuze, isobanura ko ayo magambo atigeze aba imyanzuro cyangwa se imyifatire yemewe y'Ubufaransa. Yego, ariko Ubufaransa hari ibindi bintu bwagiye bwemera kubwo wenda buhakanye ingabo ko bufite ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bya Rubaya ndetse n'ahazamikenge muri Kivu y'Amajyepfo ndetse muri teritwari ya Fizi. Ariko hari ikintu Ubufaransa bwemeye. Hari amakuru yashinjwe Ubufaransa ko bufite ingabo muri Kisangani ndetse ko biri gufasha mu gutegura ibitero bya drone n'indege z'intambara ku baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ubufaransa bwaje kubihakana buvuga ko izo ngabo zirahari ariko ngo ni nkeya ngo zigera ku 8. Bakavuga ko ngo ariko abasirikare ngo ntago baje kurwanya M23 cyangwa se kugufasha muri intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo bakavuga ko Ubufaransa bwaje gutanga imyitozo n'amahugurwa ku ngabo z'igisirikare cya Kongo. Yego, byo barabyemeye, ariko ibijyanye no kuba bafite ingabo muri Rubaya byo ndabona rwose Paris yabiteye twatsi, iravuga iti uko ntabwo ari ukuri, iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hanyuma rero muri Kivu y'Amajyepfo, indi nkuru nshaka kubabwiraho 5 kuri 5 ni ibitero bya karahawutaka. Ubwo mbere gato yuko tugaruka mu bice bya Rubaya, reka nse mbanze mabwire uko byifashe muri Kivu y'Amajyepfo mu tundi duce cyangwa se mu zindi axe. Ku isaha ya 12 z'igitondo n'iminota 45 murambabarira, kuva ku isaha 12 z'ijoro ryo ku cyumweru tariki 14 kugira mu masaha y'igitondo cyo ku wa mbere tariki 15, havuzwe ibitero bikomeye ngo ni ibitero by'urugomo byakozwe n'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa byibasiye uturere dutuwe cyane twa Bidegu, Rugezi, Mikenke na Ruhinamavi. Ibyo bikorwa bya gisirikare ngo byakorewe icyarimwe, byakoreshejwemo ingabo zirwanira ku butaka, imbunda ziremereye ndetse na drone za LE16 ndetse na kamikaze. Ibi bitero byahitanye ubuzima bw'abantu benshi ndetse bituma abaturage b'abasivile bati ibyabo, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 ariwe Lawrence Kanyuka abinyujije kuri X aho ari Twitter. AFC M23 iramenyesha abaturage ko ingabo zayo zikomeje kuryamira amajanja kugira ngo zirinde abaturage kandi zirinde imitungo yabo imbere y'ibi bikorwa byitsemba bwoko byibasiye abene igihugu mu bwoko bw'abanyamulenge. Ubwo rero ibitero byakomeje kugabwa na coalition, byagabwe hitwa Ruhinamavi, Bidegu, Mikenke ndetse na Rugezi, byibasiye utuduce dutuwe cyane n'abaturage. Birumvikana ko ntibyabura ibyo byangije, ntibyabura abaturage byahitanye, kuko byahitanye abantu mbona ko umubare utatangajwe, ndetse abaturage b'abasivile bamwe bataye ibyabo barahunga
nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka n'umuvugizi mu bya Politike wa M23 anamenyesha ko abaturage rero banamenyesha ko abaturage mu by'ukuri AFC M23 ikamenyesha abaturage ko ingabo za Kongo zikomeje kuryamira amajanja kugira ngo mu by'ukuri zikomeje mu by'ukuri kubahungabanyiriza umutekano, ariko ko M23 iri maso kugira ngo ibarindire umutekano. Muri Nokivu ubwo ndi kugenda updatinga muri Nokivu, reka tugarukeyo gato. Hari ibice byavuzwe bigera ku 10 hanga igisirikare cya Kongo cyaba cyarambuye M23, ariko reka mbabwire ukuri guhari kubera ko ikinyoma hangaha cyo tugikubitira ahareba inzega. Hari havuzwe uduce tugera ni ku 18 uduce rwose bivuga ko igisirikare cya Kongo cyari cyaragize gute cyambuye M23 agace kitwa Kibabi kari mu tetwari ya Masisi muri Nokivu. Aka kanya karacyagenzurwa na M23. Ndabona n'ibinyamakuru byo kurande rwa guverinoma Kinshasa byongeye byaje bibishimangira. Urumva nabo baravuguruzanya kuko ejo narabwiye ko bigamba ko Kibabi bayifashe, Kibabi kaba nk'amarembo yinjira Rubaya, ariko na bamwe mu banyamakuru bo kurande rwa guverinoma Kinshasa barashimangira ko aka gace kakigenzurwa na M23 nubwo barenzaho ngo n'ingabo z'u Rwanda. Bitandukanye n'amakuru ngo yandi y'ibinyoma yakomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ako gace kafashwe na FARDC n'abarwanyi ba Ozalendo bafatanyije. Ubwo rero amakuru angera haravuga ko ubwo naturuka ku bo kurande rwa guverinoma Kinshasa, ndetse ubona ko rwose mu by'ukuri bavugurije abagenzi babo bari babeshye basa nk'abongerera ikuzo FARDC. Umudugudu witwa Bitare wo bashimangiye ko wafashwe muri Karere nkuko nabibabwiye, ariko agace ka Kibabi ko karafitwe rwose na M23. Byari byavuzwe ko Kibabi yafashwe na FARDC n'abafatanyije ngo ni imwe mu nkuru cyangwa se imwe mu ntsinzi zikomeye zaranze icyumweru gishize ku ruhande rwa FARDC, ariko ntabwo ari byo ko bari bavuze ko M23 atakaje ako gace n'utundi tugera ku 8 muri Mufunyi Kibabi muri tetwari ya Masisi ni muri Nokivu. Ariko rwose amakuru bimwe mu nyamakuru byo kurande rwa guverinoma Kinshasa byaje binyomoza ibyo bigenzi byabyo bivuga ko tuduce tukigenzurwa na M23. Muri ibyo bice rero bari bavuze ko byafashwe na FARDC harimo Katoyi Centre, Kinigi, Nyakigano, Kawere, Cugi, Muho, Bakumbirire ndetse na Gasenyi. Ariko aya n'amakuru rwose adafite ukuri guhamye. Muri Kivu y'Amajyepfo murabizi ko umuhanda route nationale nimero 5 route nationale nimero 5 uva Bukavu werekeza Uvira ejo ndi ku munsi wa 5 tariki 12 wari wafunguwe. Ni umuhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Uvira, ariko impungenge zikaba zimwe. Hari abaturage bari mu duce M23 igenzura va Bukavu ifitwe na M23 urinde ugerenda Katogota, aho ni M23 ihafite. Reka mbabwire ndi bice M23 igenzura kuri umuhanda. M23 ifite umuhanda kuva Bukavu unyura za Nyantende na za Nyangezi, Ngomo, Kamanyola ndetse na Gatogota. Aha M23 ni hagenzura. FARDC ikagenzura agace ka Luvungi kuva Luvungi werekeza mu mujyi wa Uvira uciye mu bice bya Sanje, Ruberizi, Mutarure, Bwegera ndetse na za Kabunambo. Aha ngaha abenshi nyuma yo kumva ko uyu muhanda wafunguwe bibaje batese wava Bukavu werekeza Uvira. Murabizi Uvira itarafatwa uburyo habayeho gufunga imihanda, hakabaho cut-off rwose bitegetswe n'ingabo z'u Burundi. Operation zo kuyifungura mwamenye ko ruzagenze zaguyemo abatari bake ku ruhande rwa coalition, ariko abantu kibaza tese umuntu yavi Bukavu werekeza Uvira biragoye muti gute, kubera ko byibuze umuntu uvuye mu bice bigenzurwa cyangwa se mu matware ya M23. Murabizi ukuntu bagiye bafatwa na coalition bavuga ko ari intasi za M23. Gusa makuru nuko mbona wenda byatangajwe ko ari imyanzuro yakozwe nabo kurande rwa guverinoma Kinshasa. Ubwo ngo hari imodoka zimwe na zimwe zatangiye kugenda ziva mu bice bya Luvungi aharagenzurwa na coalition ngo zerekeza mu mujyi wa Uvira, ariko muze kumbwira zirerekeza ni Bukavu. Abari rwose nawuze nshaka kuvugisha umuntu ariko ntibyampiriye. Ese umuntu yavuye Bukavu akagera akarenga Gatogota hanyuma akinjira muri za Luvungi avuye mu matware ya M23 akagera mu matware ya FARDC agatambuka amahoro nta kabuza? Hanga ndavuga nti biracyagoranye cyane. Gusa nuko nguko bimeze nkuko biri gutangazwa. Hanyuma yitwa reka ngaruke muri Nokivu gato muri teritwari ya Warikare naho mbabwire amakuru ari guturukayo. Muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru
haravugwa amakuru akomeye cyane. Reka mperi Masisi gato. Nyuma yuko hagabwe ibitero ku irindiro rya Wazalendo ahitwa Kinyumba na Lwibo muri teritwari ya Warikare. Ibirindiro bya Wazalendo biherereye muri tuduce twa Kinyumba na Lwibo nko mu birometero 10 mu majyaruguru ya Nyabyondo muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Oso Banyungu. Byagabweho ibitero byo mu kirere ku munsi wo kwa gatandatu. Twabigarutseho ngo drone za M23 zagabye ibitero muri ibyo birindiro ndetse zirarikoroza ku buryo rwose FARDC na Wazalendo basigaye basa n'abarira yo kwarika. Ariko ngo ibitero byaje nyuma y'iminsi mike cyatangajwe ibindi byari byagabwe nabyo hejuru mu kirere byagabwe ahitwa Buhimba ndetse n'ahitwa Munda muri teritwari ituranye cyane na Warikare ya Masisi. Nkuko abaturage bo babyitangariza ngo drone zivugwa ko ari za AFC-M23 nizo zibaza iminsi zigaba ibitero ku irindiro bya coalition. Ibyatumye hakomeza kumvikana ubusaku rukomeye rw'iturika ry'intwaro nini ndetse n'into byageze no midugudu itandukanye ikikije ako gace ka Kinyumba. Noneho bikavugwa neza ko abaturage bakavuga ko batangazwa n'ubukana bw'iturika by'ibyo bisasu byateye ubwoba n'akajagari muri utwo duce. Ubwo ngo nyuma y'ibi bitera ariko umuhanda Nyabyondo Mutongo Pinga wahise ufungwa by'agateganyo kubera impamvu z'umutekano. Abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage bakomeje kugenda mu by'ukuri batangaza ko batewe ubwoba n'ibi bitero. Aho bikomereye rero naho byabagoreye n'uburyo byabaga ariko ugasanga ntago habayeho wenda kuvuga ngo ahangaha Kinyumba kuko Kinyumba irimo Wazalendo na FARDC ntago byarangiye M23 yigaruriye utwo duce, ahubwo ni ibitero cyangwa se vangiye Wazalendo na FARDC ni coalition birangira mu by'ukuri basa nk'ababaye devier, basa na mu by'ukuri nkaho imigambi bacuraga ibapfubanye ariko ntihabayeho kubimura mu birindiro. Abaturage bati rero dufite impungenge z'uko umutekano uza kuzamba ibirwani kaza gukomera kuko niba FARDC itangiye kugabwaho ibitero mu birindiro byayo ahantu nkaha M23 ikabigaba yihanukiriye ntifata agace bisobanuye ko intambara ishobora kuza gukomera. Ubwo rero ariko aka kanya aravuga ituze kuko ku masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo ngo ituze ryari ryagarutse, ariko ubwo ni bwose ko bishobora kuza kongera gufata indi ntera cyangwa se hakabaho indi ntambara ikomeye. Hanyuma nanone ku rundi ruhande muri teritwari ya Warikare ahitwa Biriko na gace k'ingenzi cyane muri iyi teritwari ya Warikare havuzwe imirwano hagati y'imitwe ya Wazalendo kuva no ku munsi w'ejo kabisa. Abaturage benshi bahunze imirwano yahanganishije Wazalendo na M23. Bikavugwa neza ko abaturage benshi bahunze aka gace ka Biriko ni muri groupement ya Rwanda muri teritwari ya Warikare. Ni ibisasu byatewe cyangwa se guhunga ko abaturage byatewe n'ibyo bisasu nyine byumvikanaga ndetse n'iyo mirwano yari ikomeje kubera mu baturanyi babo agace kegeranye na Biriko kitwa ngo ni Miyanda ni muri teritwari ya Karere ko ku ruhande rwa Karere muri teritwari ya Karere nyine muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano rero yaje no gukwira muri uwo mudugudu bituma nabi Warikare basa mu by'ukuri n'aba losing control batangira no kugenda bahunga. Hanyuma amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko iyi mirwano ndetse rwose no kuwa gatanu yari yabayeho hagati y'impande zombi, hagati y'imitwe ya Murambabarira ni ugukozanyaho hagati ya Wazalendo nyirizina bo barwanye ntago ari M23 na Wazalendo mu mbabarire, ariko barwanye mu buryo bukomeye. Bivuga ko umutwe uyobowe n'uwitwa Shukuru ndetse n'uwitwa Kirikico Mwanamayi bararasanye rusa n'uruburagica. Ntabwo hamenyekanye umubare nyawo w'abapfuye muri iyi mirwano kubera ko ngo barapfuye ku bwinshi, hari n'abakomeretse batagira ingano, ariko abayobozi bw'akondo baravuga ko impande zombi zagize abo zitakaza. Ngo n'amakimbirane yateje ubwoba bukomeye muri Miyanda no muri Biriko bituma abaturage bahunga nyuma yo kumva amakuru y'uko abarwanyi ba Kirikico bashobora kugaba ibitero muri utwo duce cyangwa se muri uwo mudugudu. Abaturage benshi rero barahunze berekeza mu duce twa Busurungi ndetse n'ahitwa Rukaraba ndetse na Manje n'ahitwa Hombo twababwiraga haruguru n'uduce turi mu majyepfo ya Biriko. Abaturage rero ngo bahunze mu buryo bwihuse cyane bajyanye imitungo yabo, birumvikana ibyo babasha kuryamira, birumvikana ko ahangaha situation ikigoranye cyane. Hanyuma Warikare kandi abantu 3 bapfuye abandi 5 barakomereka nyuma y'ibitero mu by'ukuri bivuga ko byagabwe ngo na AFC-M23. Ni ibitangazwa na ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa.
ngo abasivile 3 nibo bahasize ubuzima naho abandi 5 barakomereka bikomeye mu gitero cy'ibisasu cyagabwe n'abarwanyi ba M23 mudugudu wa Mushali uherereye muri Ruberike muri teritwari ya Warikare, ariko n'amakuru ataratangirwa gihamya ari gutangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bavuga ko bagaragaza ko hari ingaruka ibitero M23 igaba kuri coalition zigira ku baturage. Yego, nk'abagaragaza ko M23 n'ubundi ari umutwe ukora ibikorwa mu by'ukuri bisiga abaturage mu by'ukuri batakaje ubuzima cyangwa se baguwe nabi. Yes, hanyuma reka tugaruke gato no mu yandi makuru muze kunyemerera rwose buri nkuru yose tuze kuyinjiramo kubera ko icyo mba nshaka ngano ukubasiga munyuzwe cyane cyangwa se munogewe niko navuga. Twinjire muri politike, twinjire mu makuru ari kuvugwa muri politike ndetse na dipolomasi mpuzamahanga. Yego, hanyuma reka mbabwire ko u Rwanda na Afrika y'Epfo bigiye kubana neza mu buryo buhamye. Reka mbabwire muri ubu buryo wenda kugira ngo mubyumve. Byabaye ngombwa ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afrika y'Epfo yatangaje ko Minisitiri Ronald Lamola agiye kwakira mugenzi w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu biganiro bigamije kuzamura umubano w'ibihugu byombi. Ibi biganiro bya Nduhungirehe na Lamola biteganyijwe i Pretoria muri Afrika y'Epfo ku wa gatatu tariki 17 Kamena 2026. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afrika y'Epfo yavuze ko biri mu murongo kongera kubaka umubano w'iki gihugu n'u Rwanda. Ati iyi nama nimwe muri gahunda zihari zo kongera kubaka no kongerera imbaraga umubano hagati ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda. Ibiganiro bizibanda ku kongerera imbaraga ibiganiro bya dipolomasi no guteza imbere ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, ubukerarugendo, ubuzima, uburezi n'umutekano. Biteganyijwe ko nyuma y'inama Minisitiri Lamola azagirana ikiganiro n'itangazamakuru agasobanura ibyayivuyemo ndetse n'ingamba zafashwe mu kongerera imbaraga umubano w'ibihugu byombi. Iyi nama ije mu gihe hamaze igihe hari agatotsi mu mubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo. U Rwanda rushinja iki gihugu gucumbikira abafite imigambi yo kurungabanyiriza umutekano. Hejuru y'ibi bibazo mu myaka ya vuba hiyongereyeho n'ikijyanye n'uruhare ingabo za Afrika y'Epfo zagize mu ntambara imaze igihe muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zarwanaga ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu rihanganye n'umutwe wa M23. U Rwanda rwagiye ruburira kenshi Afrika y'Epfo ko kwinjira muri intambara yari irimo imigambi yo kurungabanyiriza umutekano yagiye ku karubanda ubwo umujyi wa Goma wafatwaga na AFC M23 igasanga harunze intwaro ziremereye zari kwifashishwa muri uyu mugambi. Muri Mutarama 2025 Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagize avuga ko rwose ingabo z'u Rwanda ari inyeshyamba. Ati iyi mirwano yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'inyeshyamba z'ingabo z'u Rwanda RDF, aho bihanganye n'ingabo za Congo FARDC bagabye ibitero ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SADC muri Congo buzwi nka SAMIDRC. Ni byatangajwe rwose na Cyril Ramaphosa. Perezida Kagame nyuma yaje kumukosora amubwira ko RDF ni igisirikare ntabwo ari inyeshyamba. SAMIDRC ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse nta mwanya zifite muri ibi bintu. Nyuma yo gutsindirwa igoma, ingabo za Afrika y'Epfo nizo mu bindi bihugu bya SADC zaraje zasabye inzira u Rwanda ndetse ziza no kuyihabwa rwose zisubira iwabo. Ibi byose byatumye umubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo ugenda urushaho kuzamba kugeza ubu abanyarwanda bagorwa no kubona visa yo kujya muri Afrika y'Epfo. Biragoye cyane. Muri Gicurasi Perezida Ramaphosa yemeye koko hari ikibazo mu mubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Yabigarutseho ubwo bombi bahuriraga mu nama ya Africa CEO Forum muri Cote d'Ivoire, agaragaza ko nubwo ibibazo bihari bitamubuza gusuhuza Perezida Paul Kagame. Ati abantu bashobora gutekereza ko nge na Perezida Kagame dufitanye amakimbirane ndetse bamwe muri mwe mushobora no gutekereza ko hashobora kwaka umuriro mu gihe twicaye twegeranye. Yego, ubwo rero nzababwira ku ruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe uteganya kwerekeza muri Afrika y'Epfo akaganira na mugenzi we Ronald Lamola baganire ku mubano w'ibihugu byombi bareba uburyo bawuzahura ibihugu byombi bikongera kubana neza. Ubwo tuzabibabwiraho mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma nanone ku rundi ruhande reka mbabwire ko ku munsi w'ejo kuri wa mbere tariki 15
Kamena 2026 Perezida Paul Kagame yageze i Rome muri Togo mu nama yiga ku bwikorezi bwo mu kirere ku mugabane wa Afurika izwi nka African Air Transport Convention and Expo. Iyi nama yiteganyijwe kuva ku itariki 15 kugeza ku 19 Kamena. Village Urugwiro yatangaje ko Perezida Kagame azageza ijambo kubitabiriye iyi nama. Iyi nama itegurwa ku bufatanye bwa Komisiyo Nyafurika ishinzwe ibijyanye n'indege za gisivile n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ihuza ba minisitiri bafite ubwikorezi mu nshingano, abayobozi b'ibigo by'indege za gisivile, abayobozi b'ibigo by'indege n'ibibuga by'indege. Hanyuma yitabirwa kandi n'abayobozi b'inganda, abashoramari n'abafatanyabikorwa mu bwikorezi bwo mu kirere. Igamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya AU izwi nka Single Africa Air Transport Market cyangwa se SATM cyangwa se SAATM, igamije gukuraho inzitizi zigaragara mu ngendo zo mu kirere muri Afurika no guhuza imikoranire muri uru rwego. Yes, hanyuma reka twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. General Muhoozi Kainerugaba ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba mu by'ukuri n'umujyanama Perezida Museveni mu bijyanye n'umutekano. Akaba rero ari mu by'ukuri izindi nshingano afite nizo ngizo. Rurageretse hagati ye n'umwe mu bajenerali bakomeye bo muri iki gihugu cya Uganda, General Gashumba. Rurageretse kabisa. Mutese byifashe bite? Ni umugaba w'ingabo za Uganda General Muhoozi, ngo akaba ari n'umuyobozi wa Patriotic League of Uganda PLU. General Muhoozi yirukanye wa mujenerali n'umunyarwanda Mwarimu Gashumba ku mwanya wa Vice President wa PLU mu Buganda. General Muhoozi yasimbuje uyu Gashumba uwitwa Kiryowa Kiwanuka, wahoze ari intumwa nkuru ya guverinoma ya Uganda muri manda ya Perezida Museveni ishize. Mu mpinduka zakozwe kuri 15 Kamena, General Muhoozi yanasimbuje umunyamabanga mukuru wa PLU David Kabanda Ntyazo, ashyiraho uwitwa Fadil Twala Kabanda, ariko azakomeza kuba umwe mu bagize komite nkuru ya PLU. Hari n'abandi bayobozi basimbuwe, abandi bahindurirwa imirimo. Mu kiganiro cyitwa Entuga gica kuri Radio 4 mu gitondo cyo ku 15 Kamena, Gashumba yabajijwe n'umunyamakuru Kungu Al Mahad Adam uko yabyakiriye, avuga ko yatuwe umutwaro wari umuremereye. Yagize ati, niruhukije nje nka Gashumba, PLU yari meze nkaho yanziritse. Ndashimira General Muhoozi kubwo kumpa umwanya nanjye ngashyira itafari ku izina rye. Ubu ndigenga, hari ibintu ntajyaga njyamo nkifata ariko ubu ndigenga. Kabanda we yavuze ko ati rwose narasabye gusimbuzwa kuko hari abari bamereye nabi kuko ntuma batagera ku byo baba bashaka. Ku 14 Kamena mu by'ukuri twagejeje inkuru ivuga ko hari umwuka utari mwiza hagati ya General Muhoozi na General Gashumba bitewe n'amagambo uyu Gashumba aherutse gutangaza ko hashobora mu by'ukuri kuvuka M23 muri Uganda mu gihe ikibazo cy'abanyarwanda cyakomeza kwirengagizwa. General Muhoozi yari yavuze ko mu by'ukuri bazabiganiraho bombi, birangira hise rwose amwirukana mu nshingano. Yes, hanyuma mu yandi makuru mbere yuko twerekeza hakurya y'inyanja ngari no muri namakuru afite ahahuriye cyangwa se afitanye isano n'igihugu cy'u Rwanda, kuko namakuru mu by'ukuri ubona ko areba n'abanyarwanda. Guverinoma ya Israel yafatiye ingamba nshya abaturage b'ibihugu bitanu byo muri Afurika birimo Rwanda, Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko hagaragaye ubwiyongere w'icyorezo cya Ebola mu bice bimwe bya Afurika yo hagati. Mu itangazo urwego rushinzwe kugenzura abinjira n'abasohoka muri Israel rwasohoye ku ya 10 Kamena mbere yo kuryohereza sosiyete z'indege, rwasabye ko abaturage b'ibihugu batemererwa kwinjira mu ndege zerekeza muri Israel. Izi ngamba kandi zireba n'abaturage b'ibindi bihugu bose baba barasuye kimwe muri ibi bihugu bitari mu minsi 21 ibanziriza urugendo rwabo rugana muri Israel. Iryo tangazo rivuga ko
kubera icyorezo cya Ebola kiri gukwirakwira guhera igihe hashyirijwe hanze itangazo murasabwa rwose kutemerera kugenda mu ndege zerekeza muri Israel abagenzi b'abanyamahanga bujuje ibisabwa bivugwa muri aya mabwiriza. Byongeyeho ko sosiyete z'indege zigomba kugenzura neza aho abagenzi baherutse kuba cyangwa se kunyura mbere yo kubemerera gufata indege. Yes, ubwo rero bikomotse ku cyorezo cya Ebola kimaze kwica benshi mu burasirazuba bwa Kongo, kimaze kwandurwa na benshi muri kiriya gihugu ndetse no mu gihugu cya Uganda. U Rwanda rwafashe ingamba zo kukirinda mu rwego rwo kugikumira, rufunga imipaka. Yego, hakurya y'inyanja ngari Minisitiri w'intebe wa Pakistan yitwa Shehbaz Sharif yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byageze ku masezerano y'amahoro ashobora guhagarika intambara yo kugabanya amakimbirane yaramaze igihe ahanganishije akarere k'uburasirazuba bwo hagati cyangwa se ahangayikishije akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Sharif yavuze ko ibiganiro byahuje impande zombi byatanze umusaruro mwiza, ashimangira ko ayo masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye. Ati, nyuma y'ibiganiro bikakaye twishimiye gutangaza ko amasezerano y'amahoro yagezweho hagati ya Amerika na Iran. Minisitiri w'intebe wa Pakistan yunzemo ko impande zombi zatangaje ihagarikwa ryihuse kandi rya burundu ry'ibikorwa bya gisirikare ku mirongo yose y'urugamba harimo no muri Liban. Pakistan yagize uruhare mu buhuza hagati ya Washington na Tehran. Biteganyijwe ko umuhango wo gushyira umukono kuri amasezerano uzabera mu Busuwisi ku itariki 19 Kamena uyu mwaka. Amakuru atangajwe n'inzego zitandukanye hagaragaza ko amasezerano arimo guhagarika ibikorwa bya gisirikare, koroshya urujya n'uruza rw'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz ndetse no gukomeza ibiganiro ku bibazo birebana na gahunda ya Iran ya nucleaire. Perezida wa Amerika Donald Trump we nawe yatangaje ko habonetse ubwumvikane hagati y'impande zombi, avuga ko aya masezerano ashobora gutuma akarere k'uburasirazuba bwo hagati kongera kubona ituze nyuma y'igihe kirekire karangwa n'umwuka mubi wa politike n'umutekano. Icyakora bamwe mu bayobozi ba Iran bagaragaje ko hakiri ingingo zimwe zikeneye kunozwa mbere y'uko amasezerano ya nyuma ashyirwaho umukono. Tehran ivuga ko icyemezo cya nyuma kizafatwa nyuma yo gusuzuma neza ibikubiye muri ayo masezerano. Naramuka ashyizweho umukono nk'uko biteganyijwe, aya masezerano yaba ari imwe mu ntambwe zikomeza dipolomasi zagezweho hagati ya Amerika na Iran mu myaka myinshi ishize, ndetse akaba ashobora no kugira uruhare mu kugabanya umwuka mubi umaze igihe mu burasirazuba bwo hagati. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 16 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.